ассалому алайкум бинандаҳои арҷманд. барномаи иттилоотию таҳлилии набзи зиндагӣ манзури шумост. ин силсила барномаҳоест ки аз масоили муҳоҷирати меҳнатии бехатар сухан мекунад. маводҳои барнома дар ҳамкорӣ бо ташкилотҳои ҷамъиятие ки дар самти муҳоҷирати меҳнатӣ кору фаъолият доранд ва ҳамчунин стансияҳои телевизионии мустақили кишвар таҳия мешавад ва зимни баррасӣ ва омӯзиши мавзӯъ аз ҷониби мутахассисон ва коршиносони ин соҳа баҳсу баррасӣ меёбад ва барнома бештар баробари кушодани ин мавзӯъ ҳамчунин хусусияти тавсиядиҳӣ дорад. чун дар урфият мегӯянд ҷомеӣ бо маслиҳат ҳаргиз кӯтаҳ намеояд. инак имрӯз дар барнома тамошо кунед. муҳоҷири меҳнатӣ барои ҷавобгӯ будан ба бозори меҳнат кадом касбро омӯзад? Касбҳои сердаромад дар муҳоҷирати меҳнатӣ кадомҳоянд? Оё шаҳодатномае ки барои аз худ намудани касбу ҳунар дода мешавад, масалан дар Федератсияи Русия эътибор дорад? Масъалаи бозори меҳнат дар хориҷи кишвар ва муносибат ба касбомӯзии муҳоҷирони меҳнатӣ чӣ хел истодааст? Занон дар муҳоҷират бештар кадом касбу корро интихоб карда истоданд? Дар ин самт муҳоҷири меҳнатӣ кадом меъёрҳоро бояд риоя кунад? чӣ мушкилиҳо дорад? мавзӯъро мутахассиси раёсати корбозанон ва оила, ҳаммуассис ва мушовири ташкилоти ҷамъиятии Чашмаи ҳаёт Рафоат Бобоева коршиносӣ мекунанд. дар муҳоҷирати меҳнатӣ кадом касб даромадӣ бештар дорад? маълум аст ки ҳар як муҳоҷири меҳнатӣ мехоҳад ки соҳиби коре шавад ки он маоши хуб дошта бошад. имрӯз муҳоҷири меҳнатӣ хуб медонад ки бояд соҳибкасб бошад. кишвари қабулкунанда сол аз сол низоми будубоши муҳоҷирро дар худ ҷиддитар ва сахттар карда истодааст. муҳоҷири меҳнатӣ имрӯз бояд барои ҷавобгӯ будан ба бозори меҳнат касб омӯзад. гузориши нахустини барномаи мо аз вилояти Хатлон омода карда шудааст. ҳамкори мо Амонҷон Маҳкамов аз телевизиони Қирғонтепаи шаҳри Бохтар дар ин мавзӯъ гузориши омода кардааст. ҳамроҳ тамошо мекунед. бо вусъат ёфтани раванди муҳоҷират дар тоҷикистон ва ҷаҳон дар бозори меҳнат талабот ба мутахассисони касбҳои гуногун меафзояд. бахусус дар Федератсияи Россия ки аз кишварҳои бузурги қабулкунандаи муҳоҷирон аст, тоҷикистониён асосан ба корҳои сохтмонӣ ва хизматрасонӣ машғул мебошанд. бо кушода шудани роҳи муҳоҷирони кории Тоҷикистон ба Британияи Кабир ва Куриё, иддаи аз кишоварзону боғдорон низ дар хориҷ ба корҳои мавсимӣ ҷалб карда шуданд. аммо ба гуфтаи масъулини маркази машваратӣ ва омодагии пеш аз сафари муҳоҷирати меҳнатӣ дар шаҳри Бохтар, аксарияти ширкатҳои кортаъминкунӣ асосан барои сафарбарнамоии сохтмончиён аз рӯи самтҳои гуногун ба онҳо дархост мекунанд. аслан гирем касбҳое ки аз сохтмон ё ки аз соҳаи хизматрасонӣ берун ҳастанд ё ки гӯем ки ба ин касбҳо дохил намешаванд, музди маоши камтар доранд. баъзе муҳоҷирони соҳиб маълумотанд ва забони русиро хуб балад ҳастанд ва аз уҳдаи кор дар сатҳи идоравӣ ҳам баромада метавонанд. фаҳмидем ки корҳои идоравӣ нисбатан музди маоши камтар доранд. бинобар ин вақте ки мо бо сохтмончиён ҳамсӯҳбат мешавем, онҳо аз 60 000 рубли русӣ, 70, 80 ва дар баъзе ҳолатҳо аз сад ҳам боло музди маош мегиранд. ҳикматулло ҳамроҳ бо даҳҳо нафар наврасону ҷавонон дар литсеи касбии техникии шаҳри Бохтар таҳсил мекунад. ӯ дар баробари касбомӯзӣ ҳамчунин барои аз худ намудани забони русӣ ба ин маркази таълимӣ меояд. ин навраси тоҷик тасмим дорад ки бо соҳибҳунару забондон шудан ба муҳоҷирати меҳнатӣ равад. ҳикматулло мегӯяд ки амаку тағоҳояш дар Россия кор мекунанд ва барои таҳсилаш кӯмаки моддӣ мерасонанд, то ӯ ҳам ҳунар омӯзаду ҳам забони русиро аз худ карда барои ба муҳоҷирати меҳнатӣ рафтан ҳамаҷониба омода шавад. мози касби челонгари автомобил хонда истодаем. баъди дарс маркази забономӯзӣ омада иловагӣ гирифта истодаем ки ба шаҳри Россия рафта азоб накашем ба муҳоҷирати меҳнатӣ. ҳозир якум курс ҳастем. солига амун дуюм курсида 2 сола дуюм курсида мехонем. дипломро гирифта ба муҳоҷирати меҳнатӣ сафар мекунем. ҳоло дар литсеи касбии техникии шаҳри Бохтар наврасону ҷавонон аз рӯи 10 ихтисос касбу ҳунар аз худ мекунанд. аксарияти донишҷӯён ихтисосҳоеро интихоб карданд ки талабот ба онҳо дар бозори меҳнат зиёд аст. масалан кафчергари барқӣ, бинокорӣ ва челонгарӣ аз бахшҳое мебошанд ки назар ба дигар ихтисосҳо ҷавонон ба ин ҳунарҳо таваҷҷӯҳи бештар доранд. зеро соҳибони касбҳои номбурда дар хориҷи кишвар, махсусан Федератсияи Россия, ҳамеша ҷойи кори хуб ва маоши нисбатан баландтарро дарёфт мекунанд.
با گفته استاد تعلیمی 3 ساله لیسه کسبی تکنیکی سبزعلی عظیموف، سالهای اخیر کارفرمایان از مهاجران مهنتی که در ساختمان‌ها کار می‌کنند شهادتنامه ختم مؤسسه کسبی تکنیکی طلب کرده ایستادند. این است که میل جوانان با کسب آموزی زیاد شده، تعداد داوطلبان افزوده ایستاده است. دانشجویانی که من شما دیده ایستادید اینها به حد ذوق با این کسب دارند که من بعد ختم من همین آموزشگاه مؤسسه ما رفته مثلا در فدراسیون روسیه و غیر از اینها بعد درس از آدمانی هستند که آمده با ما مراجعت میکنن که همین کسب را با ما آموزون. من سفر با فدراسیون روسیه دارم یا با اروپا دارم. من یک چند شاگرد من دارم، آنها رو من نشان دادم. من اکثریتش به ترکیه رفتن، یک 2-3 تا دیگه‌اش به کره جنوبی رفتن، در آنجا فعالیت کار کرده ایستادند. من با آنها مثال با تلفنی گاه با آنها گپ میزنم. مثال ترابطی نقض دارد در اون مملکت ها، هم مزد معاششون نقض، درآمدشون نقض، زندگیشون از حساب همین رفته ایستاده است. بسیارش معلومات عالی دارند، پداگوژی دارند. تحلیلگران تا رفت وسعت یافتن مهاجرت را از دو زاویه نگریسته به این وسیله هنرمند و صاحب کسب گردیدن جوانان را مثبت ارزیابی کردند. ضرری که اگر به‌واسطه ما نگاه کنیم وابسته به اون است که تا کدام اندازه در کدام شرایط کاری اونها فعالیت میکنن. مثلا اکثر بچه‌هایی که مثلا ما میدونیم و به همگان آگاه هستند متاسفانه در اون فعالیت‌های یعنی اون فعالیت‌های پیشبری میکنن که شرایط یا اینکه فضای کاری خوب ندارن اونجا. مثلا نمیدونم در شرایط خنک کار میکنن، مخصوص بچه‌های ما که در بود و هوای گرم عادت کردگی هستن، یک بار مثلا سیبیر به میافتن، این به‌واسطه ضرری کلان به سلامتیشون میرسوند. از جهت مثبت گیریم اگر این به‌واسطه جهانبینیشون وسیع میشه، سطح زبان آموزیشون بلند میکنن، کسبیتشون شاید بلند میشه در رفت فعالیت کاریشون، چون که به‌واسطه در اون دولتایی که کار میکنن اونها گیم که کسبیت طلب میکنن پیش از همه. طبق اطلاع ریاست اگنتی مهنت و شغل اهالی در ولایت ختلان، سال گذشته تنها در دایره برنامه مساعدت به شغل اهالی قریب 8000 نفر از روی 40 اختصاص با کسب آموزی فرا گرفته شده، اکثریت آنها در بازار مهنت موقع خود را پیدا کردند. از همین حساب 866 نفرشان کسب‌هایی که با بازار مهنت و یعنی کفشگری برقی، 21 نفر با اختصاص کفشگری گازی، 104 نفر برقچی، 40 نفر سنتکنیک، 40 نفر دیگر ساختمانچی ختم نموده با شهادتنامه نمونوی تامین کرده شدند. اساساً همینا اکثریت آنها یعنی شهروندانی که با مهاجرت مهنتی سفر میکنن همینا تشکیل میدهند. با رشد علم و تکنیک و زمانوی گردیدن اینفراساختور شهرها، کسب و کارهای نوی نیز در بازار مهنت به وجود آمدند که متخصص میخواهند. مثلا ایده از مهاجران تاجیک از ریاست اگنتی مهنت و شغل اهالی در ولایت ختلان برای آموختن تعمیر لیفت و چند ملکه دیگر درخواست نمودند. مسئولین این نهاد باشند تصمیم گرفتند که وابسته به طلبات کورس‌های نوی کسب آموزی را تشکیل نمایند که ختم کنندگان آنها در بازار مهنت جای کار مناسب پیدا کرده توانند. همیشه میگویند که عذاب درد را باید از درد کشیده پرسید. آنی که در مهاجرت مهنتی است خوب میداند که هوای کار و شرایط در آن کشور چگونه است. مصاحب ما یک شاعر خوبی تاجیک است که تا امروز علاقه چند مجموعه اشعار او در وطن به چاپ رسیده است. موضوع مهاجرت یکی از دردهای او است که در شعرش نیز انعکاس خود را یافته است. ما از شاعر نصرت الله بابایف پرسان شدیم که در مهاجرت چی حال و هوایی دارد و همچنین امروز از مشاهده هایش پرسان شدیم که ضمن دریافت کار مهاجران مهنتی برابری پیدا کردن معاش همچنین چه مشکلی ها را بر خود دارند. اینک به مصاحبه او توجه میکنیم. السلام علیکم هموطنان عزیز. در مورد انتخاب کسبی مهاجران همین را گفتنیم که مناسبت جوانان تاجیک و جوانان مهاجری تاجیک در انتخاب کسب نسبت به سالهای پیش واقعا خیلی پیش رفته است، تغییر یافته است. حالا جوانان
اساسا کسب های زمانوی را انتخاب میکنند و زمان مناسب زمان موافق را به مثل ساحه آیتی خیلی که میگه من راست گپ ترجمه تاجیکیش رو نمیدونم متخصصان آیتی پروگرامیست ها برنامه ساز ها و خصوصا چی ساحه طب کارمندان ساحه طب خیلی زیاد شدن در وقت آخر که واقعا سزاوار تحسین است که واقعا بچه های ما جوانان ما کوشش میکنند میخوانند به زمانه مناسب موافق باشند. من البته آماری رسمی انتخاب کسبی جوانان مهاجر رو ندارم در دست و نمیدونم. من فقط از روی مشاهده هایم از روی صحبت هایم با جوانان همین رو حس میکنم که نسبت به دیگر کسب ها محض کسب دکتری محض کسب برنامه سازی برای بچه های ما برای جوان های ما بیشتر مراق انگیز است. خب غیر از این البته دیگر ساحه های زیادی هستند. این انتخاب کسب از همون روز اول به خود آدم وابسته بود و هست. هر کی هرچی میخواهد هرچی به دلش مناسب است همون رو انتخاب میکند. اکنون زمان چنان شده است که هر جوان هر کس البته کوشش میکند همون ساحه را انتخاب کند که آینده وی را خوراند و پوشاند، یعنی سرمزدتر باشد، مزد معاشش زیادتر باشد. از این سبب بچه های ما بیشتر به همین کسب هایی که مثلا چون که گفتیم ساحه طب و ساحه برنامه سازی و آیتی و اینها خودشان رو بیشتر میزنند. بیننده های ارجمند، شما برنامه اطلاعاتی و تحلیلی نبض زندگی را تماشا کرده ایستادید و ما امروز در موضوع کسب های سردرآمد در مهاجرت مهنتی صحبت داریم. سال آخر مؤسسه های تعلیمی و کسب آموزی تاجیکستان برای مهاجران مهنتی نیز یک شرایطی برای آموختن کسب، آن کسبی که در مهاجرت مهنتی به آنها کار می آید، کار گرفته ایستادند. در مهاجرت مهنتی کارفرما برابر توانستن کار و درجه تخصصی مهاجر همچنین حجت تصدیق کننده درجه کسبیت او را نیز پرسان می شود و قانونگذاری کارفرما را نیز در این مورد وظیفه دار کرده است که حتما از مهاجر مهنتی حجت تصدیق کننده کسبیتش را پرسیده باشد. در کارخانه واحدی دولتی تعلیمی شهر خوجند سالهای آخر طلبات به آموختن کسب‌های گوناگون زیاد شده است. از جمله سال آخر توجه به آموختن کسب آشپزی یعنی طباخی بیشتر شده است. چرا؟ این موضوع ضمن مصاحبه با معاون دیرکتور این مرکز روزیه خان خواجه بررسی شد. همراه تماشا میکنیم. کارخانه واحدی دولتی مرکزی تعلیمی شهر خوجند از روی 22 نامگاه کسب‌ها طبق آیین‌نامه اگنتی مهنت و شغل اهالی در نزد وزارت مهنت، مهاجرت و شغل اهالی جمهوری تاجیکستان به راه مانده فعالیت میبرد. این باشد از روی 3 روند: طریق برنامه دولتی مساعدت به شغل اهالی، طریق خود مبلغ گذاری و طریق ولیداتسیا. با طریق برنامه مساعدت به شغل اهالی آن شهروندان آموزانده می شود که آنها در قید شغل اهالی اگنتی مهنت ایستادند خود را و طریق راحتی که از طرف شغل اهالی می بیاد می خوانند و طریق خود مبلغ گذاری باشد. این وابسته از 14 ساله تا 60 ساله شهروندان آمده خوانده می توانند و طریق ولیداتسیا کنونی آن شهروندان صاحب کسب یا مهاجران مهنتی که صاحب کسب هستند فعالیت می برند از روی اختصاصشان ولی حجت تصدیق کننده ندارند. طریق سنجش نظریوی و عملی
гузашта то давоми 10-12 рӯз хонда соҳиби шаҳодатнома ё ҳуҷҷати тасдиқкунанда гашта метавонад. шаҳодатномае ки аз ҷониби шумо дода мешавад, маркази таълимӣ супорида мешавад, эътибор дорад маслан берун аз кишвар? албатта шаҳодатномаи мо тахассусӣ буда намунаи давлатӣ дошта дар дигар давлатҳои хориҷа, масалан давлати Русия, Олмон, дар Амрико ҳам эътибор дорад. кадом касбу ҳунарҳо маслан дар хориҷи кишвар аз ҷумла дар Русия серталабот аст ки имрӯз дар маркази таълимӣ омӯзонда мешавад? муҳоҷирони меҳнатие ки ба мо муроҷиат мекунанд бисёртар аз рӯи ихтисосҳои ошпазӣ, қаннодӣ, кафширгарӣ барқию газӣ, мутахассиси техникаи санитарӣ ва устои барқ ва ороишгари мӯй ки серталаб мебошад дар дигар давлатҳо талаботашон зиёд аст. дар соли гузашта мо 1500 нафар шаҳрвандонро омӯзонидем аз рӯи сейраванд ва имсол бошад дар 3 моҳа аллакай 350 нафарро мо омӯзонидем ва соҳиби касб гардонидем. мо бисёртар ҳозир мо бо 3 шаҳру ноҳияҳо ҳамкорӣ мекунем. Ин ҳам бошад шаҳри Бӯстон, Истиқлол ва Хуҷанд. дар шаҳри Бӯстон ҳам мо бисёр шаҳрвандонро соҳиби касб гардонидем ва омӯхта истоданд. дар шаҳри Истиқлол ҳам чунин. Он шаҳрвандоне ки дар маркази мо аз рӯи ихтисосҳои дӯзандагӣ, ошпазӣ, ороишгари мӯй, мутахассиси техникаи санитарӣ ва кафширгари барқию газӣ омӯхта хатм карда соҳиби шаҳодатнома гаштанд, аллакай дар дигар давлатҳо яъне ба мисли Олмон, Русия кор карда аз фаъолияташон моро огоҳ карда миннатдории худро баён намуданд. занҳое ки ба муҳоҷирати меҳнатӣ рафтаниям бештар кадом касбу ҳунарро омода аст буд мекунанд? он занҳое ки бештар ба муҳоҷирати меҳнатӣ рафтаанд бештар аз рӯи ихтисосҳои дӯзанда, ороишгари мӯй, ошпазӣ, қаннодӣ омӯхта шаҳодатнома мегиранд ва дар он ҷо фаъолият мебаранд. муддати чанд вақт меомӯзанд? муддати таълим дар маркази таълимӣ 2 моҳа 3 моҳа мебошад. онҳо метавонанд дар тӯли 2 моҳ хонда хатм намуда ва соҳиби шаҳодатнома гарданд. барномаро идома медиҳем. қаҳрамони гузориши навбатии барнома ҷавони 16-сола аз ноҳияи восеи вилояти Хатлон Худобахш Гиёев мебошад ки дар ин сину сол ӯ мехоҳад ҳунари кафшергариро омӯхта ба муҳоҷирати меҳнатӣ равад. зеро ӯ хуб фаҳмид ки онҳое ки аз ӯ пештар рафта буданд фаҳмиданд ки ин касб дар он ҷо даромади бештар дорад. баъди хатми мактаби миёна мақсад гирифтааст ки ба муҳоҷирати меҳнатӣ равад. дар бораи дигар паҳлӯҳои бозори меҳнат дар ноҳияи восеъ ва талабот ба омӯзиши касбҳо аз ҷониби муҳоҷирон дар гузориши навбатии барнома баррасӣ ёфтааст. онро ҳамкорони мо аз телевизиони мавҷи озоди ноҳияи восеи вилояти Хатлон хоҷа Назриев ва Худоназар Зуҳуров таҳия карданд. ҳамроҳ тамошо мекунед. Худобахш Гиёев дарвоза месозад. Ин шуғли берун аз мактабиаш мебошад. дар қатори мактаб ин дукони кафшергариро барояш азиз меҳисобад. таври худи ӯ мегӯяд дар мактабсавод инҷо бошад ҳунар аз худ намудааст. мақсад дорад ки баъди хатми мактаби миёна бо ҳамин касб ба муҳоҷирати меҳнатӣ сафар намояд. шунавидаам ки меган дар ин касб дар Москва яъне касби беҳтарин дар он ҷо мебошад. ман барои ҳамин падарам иро яъне ман бисёртар аз падарам миннатдорам ки ба ин ҷо маро дохил кард. ин ҳунари калона дар он ҷо оиле ки маоши калона гири хай ин касб беҳтарин касб хай. мақсад аст ки Россия барои ҳамин касб кор кунад. мақсад аст пешакӣ мақсад мондагӣ мираман. дар ноҳияи восеъ ба мисли Худобахш Шамс ҳам омӯзиши ин ҳунарро аз шогирдӣ оғоз кардааст. ҳоло устои калон аст. ӯ якчанд сол пеш дар муҳоҷирати меҳнатӣ дар Россия кор кардааст. Шамс хуб медонад ки ҳунари кафшергарӣ дар бозори меҳнати Россия талабгоронаш зиёд мебошад. ҳамин ҳунар ягон чиз ганда нест. ҳунари хуб аст. ҳамин бачаҳое ки Россия мераванд ина худо рафтагӣ чӣ маслиҳат медодани амвура? аввалаш ки беҳуда нагардан омаданда як ҳунара ёд бигиранд баъд раванд ки давҷа азоб накашанд. давҷа рафтан баъд инҷа беҳуда гардида давҷа азоб мекашанд. ҷа кум касбида бошад ҳунара ёд бигиранд давҷа хор намешавад. кадом касбу амуҷа кор метавад? ҳай давҷа ҳаста ки армировчи отопление мекашдаги ин ҳамин корҳоай кришай ҳама
یکی از کسب‌های دیگری که در بازار مهنت روسیه انتظارش هستند این خراطی است. نجمیدین موسویف اوستای این کسب است. برکت این کسب رو او هم در روسیه و هم در وطن دیده ایستاده است. من خودم رفتگی بودم همونجا که سوتا زاوردو دا همه کارش خرکی سر نداره به وجود داره هیچ کی دید یگان جدا به وجود نمیده شغال میتونه رو از جای زلولی است که یا سوخوز نمیغلطی مثلا قدر نداره نکی کار میکنی به وجود 50% حق میگیری اگر همین حجت همین چیز داشته باشی 100% ویلو کنید یعنی بردش همیه اویدی کسب‌های در بازار مهنت خارج کشور طلب شونده ما به شعبه اگنتی مهنت و شغل اهالی در ناحیه واسع مراجعت کردیم. در اینجا به ما اطلاع دادند که عین زمان سمت مهاجرت وسیع شده ایستاده است. در برابر روسیه به دولت‌های کره، انگلیا، لیتوا، پولشا و دیگر دولت‌های اروپا راه گشوده است. طلبات بازار مهنت خارج کشور اصلا از روی اختصاص‌های ساختمانی بیشتر نیاز دارد. از اون جمله کفشگری، برقچی، سنتخنیک، اندوهگر رنگبرچی، آرماتور باف، بتون ریز و دیگر خشچین، دوردگر به همین کسب‌ها اساساً طلبات به همین کسب هنرها بیشتر میشه. اینجا ما اطلاع گرفتیم که مثل خدابخش بر این جوانان اگر صاحب کسب باشند و حجت نداشته باشند می توانند به اینجا مراجعت نموده صاحب حجت گردند. به حجت تصدیق کننده مزد معاش آنها کم می باشد. اگر ملکه کسبی داشته باشه حجت تصدیق کننده داشته باشد از روی رضایت از روی شهادتنامه تخصصیش معاش آنها در اونجا باز زیادتر میتونن. همین شهروندان بیشتر به ما مراجعت میکنن که اونها اصلا شهروندانش علاقه اختصاصمند شدگن صاحب کسب صاحب هنر می باشند و شهادتنامه کسبی ندارن در همین با هم کمیسه پیشنهاد میکنن در اونجا طریق خدمت‌گزاری صاحب شهادتنامه کسبی میشن. وابسته به طلبات بازار مهنت در ناحیه واسع شماره سیخ‌های کفشگری می‌افزایند. در این قطار شماره کارگران در این میان مثل خدابخش بسیارشون شاگردان میباشند. بیننده های ارجمند شما برنامه اطلاعاتی تحلیلی نبض زندگی را تماشا کرده ایستادید که موضوع صحبت ما در مورد کسب های سردرآمد در مهاجرت مهنتی می باشد. مهمان برنامه ما متخصص ورزیده کار با زنان هم مؤسس و مشاور تشکیلات جمعیتی چشمه حیات معلم رفعت بابایی. معلم خوش آمدید میگم. سلامت باشید. معلم عزیز همین پیشتر مهاجران از روی مقاله پیش آمد و خوش آمد می برآمدن از اینجا می رفتن و ما بسیار آگاه هستیم که چی مشکلات و تقدیرها در تقدیر آنها بود که مثلا در کشور قبول کننده آنها با کدام مشکل‌ها رو برای می شدن و امروز علاقه ما احساس کرده ایستادیم که مهاجر مهنتی آماده شده رفته ایستاده است. یعنی در وطن کسب آموخته صاحب حجت شده بعد به مهاجرت مهنتی رفته ایستاده است. این از چی دلالت می‌دهد معلم؟ البته این همکاری دستجمعانه مقامات‌های دولتی، تشکیلات‌های جمعیتی و واسطه اخبار عمومی باشد که دوام سال‌های طولانی اوید به مهاجرت بخطر به مردم اطلاعات می‌دهند و امروز نسبت به 10 سال پیشتر رفتار، آداب، دانستن زبان، دانستن طلبات‌های دولتی ورود، دانستن فرهنگ همان دولت از طرف مهاجران مهنتی ما مشاهده کرده می شود و علاقه امروز آماده شده می روند. پیش آماده نشده می رفتن، حاضر آماده شده می روند ولی تا حال هم گفتن ممکن نیست که تماما آماده هستند به هر نوع نسبت به سالهای پیشتر الحال آماده شده می روند. تشکر معلم. در مسئله انتخاب کسب سردرآمد معلوم است که همه مهاجران ضمن آمادگی و رفتن میکشند که یک کسبی رو پیدا کنند که اون درآمد بیشتر باشد. معلوم است که آنها میخوان در وطن عائله خودشون رو تامین کرده باشند و گذشته از این دیگر نفرانی که در آنجا هستند و هموطنان کار میکنن میبینند که آنها چگونه درآمد میگیرند آنها نیز در سر چنین اندیشه پیدا میکنند که من هم باید کاری رو کسبی رو یافته باشم که اون درآمد زیاد داشته باشد. اما اینجا سخن چون در آغاز برنامه که گفتیم موضوع اساسی سلسله برنامه ما در مورد گوییم مهاجرت بی خطر است. یعنی همیشگی کسب سردرآمد و گوییم یک اندازه آسان
суол барангез аст ки масалан ҳатман паи худаш гӯем бояд бехатарии он муҳоҷир низ бояд таъмин шуда бошад. пас кадом меъёрҳоро бояд муҳоҷири меҳнатӣ донад ва риоя кунад ки воқеан муҳоҷирати ӯ дар кишвари қабулкунанда воқеан бехатар бошад? албатта донистани қонун дар бораи муҳоҷират ва алалхусус дар бораи вазъи ҳолати шаҳрвандони хориҷӣ дар Федератсияи Русия бояд огоҳ бошанд. алалхусус ман таъкид мекардам ки банд моддаҳои 13 ва 3, моддаи 15 1 он дар бораи чи аст? дар бораи чӣ тавр воруд кардан, чӣ тавр ба қайд гирифтан, кадом талаботҳо барои муҳоҷирати меҳнатӣ аст, дар он ҷо хеле хуб дарҷ карда шуданд. имрӯз барои ҳар як муҳоҷири меҳнатӣ интернет дастрас ҳаст ва метавонанд бо як тугма пахш кардан аллакай иттилооте ки барои онҳо дар кор аст, қонунҳое ки барои онҳо дар кор аст дарёфт кунанд ва дар асоси ҳамон ақаллан як тасаввуроте пайдо кунанд. вақте ки лозим мешавад ва бояд ки ба ҳуқуқшунос, ба мушовир ё ба намояндагии Тоҷикистон дар ҳамон шаҳрҳое ки ва зиндагӣ мекунанд муроҷиат кунанд. ва ғайр аз ин албатта бастани шартномаи меҳнатӣ хеле муҳим аст, чунки бисёри шаҳрвандони мо бе ҳамин кор мекунанд, бе ҳамин шартномаи меҳнатӣ кор мекунанд. албатта аз қайд гузаштан, аз қайди ҷои зист, аз қайди хадамоти федералии муҳоҷират гузаштан ва албатта дар давоми як моҳ патент барои фаъолият гирифтан кори онҳоро хеле осон мекунад ва бехатар мебошад. ва воқеан ман мехостам як нуктаро низ аз шумо пурсида бошам. зини анамин гӯем таҳиии ҳуҷҷатҳо бояд гӯем ҳамеша рост амал кунанд, яъне рост гӯянд. ҳатто масалан агар аз дохили тайёра гӯем вақте масалан гӯем пур кардани корти муҳоҷират онҳо масалан як чӣ менависанд чун ба гӯем ворид мешаванд чизи дигар аллакай барои таҳиии ҳуҷҷатҳо мушкилӣ низ эҷод аст. яъне муҳоҷир бояд ҳамешагӣ фикр кунад ки амали рости ӯ монеаҳои фаъолияти минбашро кам мекунад. афсус ки ҳоло ҳам вомехӯранд шахсоне ки худашон намеёранд бо воситаи дигар касон ҳамин корҳои худашон ҳал мекунанд ва ба он сабаб мешаванд ки донишварҳо ҳеҷ гоҳ баланд намеравад. барои ҳамин бояд ки худашон хеле ки шумо дуруст қайд кардед аз ҳамин кори осонтарин саҳлтарин ки ҳамин ҷои рафтан кор аст, хониш аст, меҳмонӣ ҳаст ё хусусӣ аст бояд ки дарҷ кунанд. ҳамон як хатои оддии мо як мушкилиҳои зиёдеро ба миён мебиёрад. маълуми ташаккур. мо дар гузориши қаблӣ дидем ки масалан имрӯз аллакай марказҳои касб омӯзӣ, марказҳои таълимӣ барои гӯем онҳое ки дар муҳоҷирати меҳнатӣ ҳастанд ё рафтанӣ ҳастанд барои соҳибтахассус шудани онҳо, соҳибкасб шудани онҳо аллакай дарсҳо, гӯем машғулиятҳои омӯзиши худро таҳия карданд. яъне чуноне ки дар оғоз гуфтед воқеан имрӯз давлат барномаҳои худашро мукаммал кардааст дар самти омода кардани муҳоҷирони меҳнатӣ, соҳибкасб кардани шаҳрвандон пеш аз ҳама ва нақши ана ҳамин муассисаҳои касб омӯзиро дар соҳибкасб шудани муҳоҷирон шумо чӣ гуна баҳогузорӣ мекунед? маълум аввал ман хеле муҳим баҳогузорӣ мекунам, чунки чӣ хеле ки шумо қайд кардед давлат аллакай дар бораи шаҳрвандони худ ҳоло аз марзи ватан набаромада аллакай чораҳои эҳтиёт кардани онҳоро андешидааст ва дар структураҳои вазорати меҳнат, шуғли аҳолӣ ва муҳоҷират дар қариб ки ҳамаи аксари шаҳру ноҳияҳо марказҳои омӯзиши калонсолон амал мекунанд ва инчунин марказҳои таълимӣ амал мекунанд ки дар он ҷо албатта солҳои тӯлонӣ дар муҳоҷирати меҳнатӣ буда ва аллакай соҳибкасб шуданд, лекин ҳуҷҷат надоранд ва метавонанд аз комиссия гузаранд ва дар муддати кӯтоҳ соҳиби касб шаванд ва дар ин ҷода структураҳои давлатӣ хеле хуб корро ба роҳ мондааст. خیلی نظر است از کار آنها. بله معلوم. تشکر. امروز ما دیده ایستادیم که در رفتن به مهاجرت مهنتی از جانب زنها نیز زیاد شده است و مثلا امروز زنهای تاجیکستانی نیز به مهاجرت مهنتی رفته شدند و بیشتر زنان ما امروز باز کدام کارها رو انتخاب کرده در مهاجرت مهنتی و از روی آن درآمد یافته. همچنین مسئله اصلا مهم چی مشکلی دارند؟
من میخواستم که اول درباره مشکلی گپ زنیم. مشکلی نه فقط در مهاجرت مهنتی، مشکلی در وطن نیز آغاز می شد. وقتی که فکر کنید پدر مهاجرت مهنتی رفت و از قفای وی مادر رفت، حال فرزندان چی می شود؟ در تعلیم تربیه آنها کی وظیفه دار است؟ این مشکلات اولی. دویمش همین که به فکر من همچون کارشناس، همچون مشاور اولوی همین رو در فعالیت خودم درک میکنم که آن کسانی که امروز فرزندانشان میمانند مبلغ‌های بسیار روان کنند هم جای مهر و محبت مادریه یگان خیل مبلغ عوض کرده نمیتواند. برای همون بسیارتر فرزندان به مهر و محبت میمانند و در آینده آن کسی که مهر و محبت دیده نمیتواند و کسی دیگر مهر دادنش دشوارتر است. ثانیاً وقتی که به مهاجرت مهنتی میروند البته باید که اول برابری دانستنی کسب، یکی از عامل‌های اساسی این دانستنی آداب، دانستنی رفتار، آداب معاشرت در جایی که فعالیت نکنند. علال خصوص از روی مشاهده های ما برای زنها فعالیت کردن در ساحه خدمت رسانی خیلی طلبات دارد و زیادتر زنها در همین ساحه فعالیت میکنند و اگر از اختصاصی که امروز آنها در مرکزهای کلانسالان یا مرکزهای تعلیم میگیرند گوییم زیادتر آراستنی موی، پزندگی و دوزندگی. لیکن بسیاری زنهای ما در اویله ها خدمت میرسانند، در کارخانه معیشی خدمت میرسانند. برای همون به فکر من آداب لباس پوشی، آداب رفتار جای اول را میگیرد، برابری تخصص داشتن. چون که در عصر 21 ما اگر دارای 2-3 دیپلم باشیم هم اگر آداب معاشرت نداشته باشیم ما یگان با موفق شدن نمیتوانیم. یعنی آداب معاشرت پیش از اول زبان. البته دانستنی زبان، دانستنی فرهنگ، دیپلماتی معاشرت کرده توانستن. بله. چون که حاصل معاشرت اون گویم اندیشی کارفرما نسبت به تمام مردم همون کشور میشه. البته هر یک نفری که از تاجیکستان به دولت‌های دیگر میروند و یا البته یک سیمو ایمو را نشان میدهند. از خلاصی صحبت امروزه اون سوالی که آخر اینجا مطرح کردیم برای زن مهاجر دو مشکلی هست. یکم او اندیشه میکند که باید هم برای شوهرش باشد و به او کمک کند تا چرخ زندگیش را پیش برد. مشکلی دیگر او در خانه به شوهر مشکلی دارد در تربیت فرزندان. چون او به مهاجرت مهنتی رفت گویی مشکلی دوچند می شود. از این دو مشکلی کدامش را زن برای خودش انتخاب کند که گویی مشکلیش نسبتاً کمتر شود. یک نکته ادامه منطقی همین برای اون که کمتر توضیح دیم برای سوالم روشن‌تر شود. بحران‌های اقتصادی عمرشان از 3 تا 5 سال که مثلا زود برطرف می شود، اما بحران‌های معنوی و مناسبت ساختن نیز دور دراز است. مثلا ما امروز همین مشکلات مهاجرتی را گویا یک اندازه نادیده میگیریم، شاید بعد 10 سالها نتیجه اون با اون فرزندانی که مثلا به مهر والدان کلان شده شدن تاثیر کرده باشد. بله. چه که من قید کردم مهر رو با یگان چیز عوض کرده نمیتوانیم. به فکر من در همه حالت عائله باید که جای اول را گیرد. در عائله باید که یکی از والدان با فرزندان با والدین خود باشند و دویم از این که ما سالهای دراز با عائله های مهاجرت مهنتی کار میکنیم برای بلند برداشتن معرفت عائله داری، معرفت روزگارداری، راه اندازی نمودن بودجه عائلوی، رساندن کمک اولیه در خانه و حقوق عهده‌داری زن از در اساس سنت‌های دولتی و از نگاه اسلام. و اولین من میخواستم که ما باید به همه قانون قاعده های دولت خودمون رعایت کنیم. اولا که من چقدر که خودمون قید میکنیم مهاجران مهنتی خیلی با عذاب ها مبلغ جمع میکنن و فرستادن بعد و راه اندازی کردن و جابجا کردن، صرفه‌کاری کردن، این در دست زن است.
агар ҳамон маблағҳои омадагӣ аз рӯи ҳисоб кардани даромад ва хароҷоти оиладорӣ сарф кунанд буд, аллакай ё дар меъёрҳои талаботи қонун дар бораи ба танзим даровардани расму оинҳо агар ҳамон имкониятҳои худашон истифода бурданд буд, аллакай бисёр оилаҳои мо муваффақ мешуданд. афсус ки мо бисёр вақт ҳамон маблағҳои худро барои чизҳои нолозим сарф мекунем, барзиёд кардани маъракаҳо, барзиёд кардани агар ҳамин оддитар карда гӯем ё пӯшидани хонаҳои чандошёна. ҳозир ҳар яке мо шоҳидон ҳастем ки чандин хонаҳо холӣ дарашон бастагӣ ҳаст. ин аз он далолат медиҳад ки инҳо тамоме бо оилаҳошон кӯч бастанд ва боз яке аз мушкилотҳои мо дар муҳоҷирати мо дар ҳамин аст ки вақте ки бо оила сафар мекунем, оё мо урфу одат анъанаҳои худро аз хотир намебурем, забони худро аз хотир намебурем. ҳаст ҳолатҳое ки аллакай бачаҳо бо забони модарӣ гап зада наметавонанд. ҳаст ҳолатҳое ки аллакай фарзандон либосҳои миллии худро дар бар карда наметавонанд ва ғайра ва ҳоказо. агар ҳамона дар меъёрҳои одобу ахлоқ нигоҳ кунем, албатта муҳоҷират ҳам тарафҳои хеле мусбии худро дорад ва каме бошад ҳам тарафҳои манфии худро дорад. ва ғайр аз ин масъалаҳое ки имрӯз бо шумо баррасӣ кардем, ташкилоти мо якҷоя бо риёсати корбозанон ва оилаи мақомоти иҷроии ҳокимияти давлати вилояти Суғд, риёсати хадамоти муҳоҷират дар вилояти Суғд ва он занҳое ки имрӯз осибпазир ҳастанд, ки шавҳарашон дар муҳоҷират ё аз муҳоҷират бемор шуда омаданд ё худо накунад ки вафот карда омаданд, барои идома додани ҳаёти худашон, барои фоида овардан ба оилаи худашон ва маблағгузорӣ барои фаъолиятҳои даромадовар мекунад ки мана аз моҳи декабр аллакай 2 нафар ҷавон аз ноҳияи Бобоҷон Ғафуров вафот карда омаданд ва занҳои онҳои дастгирӣ кардем. имрӯз фаъолияти даромадоварӣ худро идома дода истоданд ва баробари машғул шудан бо ҳамон фаъолият ва камакак аз дарди худ дуртар мешаванд. ва ин тарафҳои манфии муҳоҷират аст. албатта тарафҳои мусбиш хеле бисёр аст. ҷаҳонбинӣ ҳам зан ҳам мард ҳам фарзандоне ки онҳо бурданд васеъ мешавад, забон меомӯзанд, таъриха меомӯзанд, бо анъанаҳои онҳо, фарҳанги онҳо шинос мешаванд. ва баробари ин ман мехостам ки дар бораи анъана ва фарҳанги миллии худ аз хотири худ набуроранд. ташаккур муаллима. барои иштирок бинандаҳои арҷманд, шумо барномаи иттилоотии таҳлилии набзи зиндагиро тамошо карда истодед ва дар суҳбати мо коршинос Рафаат Бобоева аз ташкилоти ҷамъияти Чашмаи ҳаёт буданд. мо барномаро идома медиҳем. бинандаҳои арҷманд, чанд сол қабл дар шаҳри Конибодон зимни омода кардани мавод аз маркази омӯзиши калонсолони ин шаҳр бо як нафар зане ҳамсоҳиба шудем ки он кас солҳост дар яке аз шаҳрҳои дурдасти Федератсияи Россия дар шаҳри Чита кору фаъолият доштаанд. дар як салони ороишӣ кор карданд, яъне зердасти соҳиби он салон буданд. ва азбаски ҳуҷҷати тасдиқкунандаи ин гӯем ҳунарро ки надошт, баргашт ба ватан ва инҷо омӯхт, ин ҳунарро соҳиби ҳуҷҷат шуд ва рафт ба он кишвар, ба он шаҳр ва толори машотагии худашро кушод. ва имрӯз дар он ҷо 4-5 нафар дигар ҳамватанони худашро бо маош ва ҷойи кории доимӣ таъмин кардааст. дар муҳоҷирати меҳнатӣ соҳиби касб будан афзалият ва имконияту имтиёзҳои зиёд дорад. дар ватан соҳибкасб шудан осонтар аст, ки дар акси ҳол дар муҳоҷират на танҳо бори меҳнат, инчунин бори миннат низ мебояд кашид. ин барномаи иттилоотии таҳлилии набзи зиндагӣ буд. боқӣ ба қазоат аз шумост. хайр, хонаатон обод бошад. душаҳрвандӣ, ҳуқуқ ва ӯҳдадориҳо. аслан душаҳрвандӣ чист? шахсе ки дорои душаҳрвандист чӣ хел вазифа ва ҳуқуқу ӯҳдадориҳо дорад? оё шаҳрванди ҷумҳурии Тоҷикистон қабл аз қабули шаҳрвандӣ масалан Федератсияи Русия паҳлӯҳои қонунии душаҳрвандиро омӯхтааст?
паҳлӯҳои мусбиу манфии душаҳрвандӣ дар барномаи навбатии набзи зиндагӣ баррасӣ мегардад.